nu her. Jo. Der skal jo nogen til det. Jamen det gør vi jo. Og bare fortæl. Du må også fortælle dem, der kan lide det. Jeg kan også se, at mine de ser slet ikke så store ud. Nej, det gør den ikke. Nej. Den er det er en 10 eller det er en uni syg. Okay, friends. Well, we are one more time in a Spanish hunting adventure, Monteria in Ibores Mountains in Extremadura Council, Extremadura District, and we are with a group of Finnish and Danish hunters. And today we have taken around 95 animals, a lot of red stags and a few wild boars. And this is the first day during this weekend, and tomorrow we are going to have another day of hunting, and we expect also to have 95-100 animals more. And everybody had possibilities to shoot and to enjoy this hunting, and I recommended you to choose our organization to come with us and to enjoy the hunting. See you later. Bye bye. Du sætter op og sådan noget, det bliver rigtig pænt. Jeg fandt sådan en stor... Der vil tage et billede af den. En stor elopsats hjemme på vej. Og en, der smidt ud til Storstrand. Okay. Og den var helt afbladet, så den og så gav den noget bore. Ja. Og den ser så helt ægte ud. Den var bare skide flot. Ja. Han er også flot en. Der er virkelig...